TTADC Chairman Jagadish Debarma, MLA Swapna Debarma and MDC Ganesh Debarma of Mandai Assembly constituency visited Hathai Kotor picketing site this afternoon to make the strike of Saturday a success. Tipra Motha announced a strike in ADC area on the coming 30th of September for 12 hours on the demands of constitutional solution. Tipra Motha former Chairman Maharaja Pradhan Debarma gave this information through a press meet at Noyungma on last Saturday. Likewise, Tipra Motha has been preparing for the strike for the past few days. A bike rally and a conference meet was organized. The strike will be started from 6 a.m. in the morning on Saturday, which is why TTADC Chairman Jagadish Debarma, MLA Swapna Debarma and MDC Ganesh Debarma of Mandai Assembly constituency visited Hathai Kotor picketing site on the afternoon of Friday to make the strike of Saturday a success. Along with the strike of two highways of the state, the railway road of Telemura will also be blocked, says Jagadish Debarma. Chini 29 September Khana 30th September 30 September 2023 Agini Simino Saklaijak Chini Bubagrani Netitte Tipra Motha Bodol Khana 30 September Pungni Soitani Simi Sarikni Soita Jara Baro Gontani Tiprasani Tinangni Tangani Lama Sangujani 2-3 Dara Onujai Separate gated Tipraleni Dabinoti Jung Baro Gontani Lama Kasulani Sidanto Naza Timini Simino Mo Antayo Timi Singlaro YTF Buri Bodol Jotono Katum Kaza Kai Kanan Bagi Postuti Nitongo Kakayo Kana Nighthawk Kai Sara Tripura Ochung Tabuk Sakzora 26 point 26대 자가고 암티케노쯤 picketing 클라이네 ADC 알아가는 거나 본 가이 좀 번호가 되네 켄드로 सरकारनि 돈 주고 राज्य सरकारनि 돈 주고 다키다키게 클라이네 응tung 어버는 하리뇨 좀 바로 건터니 거나는 심이 본 클라이네 좀 못이네 어라 파이 어로 모토모티 아사마고 뚫라 라마니 सबসমय अरनो लामा कासुलाय दंगायो अर कतर गेदारिं नाय काकाजुलनि किसापाट माननायनि किसापाट खयरपुरनि नेरजिसपुरनि यां तेलेमुरानि पाट फायनाय जोंगर नायथखाय पिसफुली कोनो रकम साधारण बरकनि असुबिदा गेतिके जोंखर नायथखाय सालचनि बन पालन खालायनाय म बननि फाटारो जों मथारो डिसिजन नाजाक दूधनि गारि Kalebari Gari, Army Gari, Fire Brigade, type fruits, Holni, Inkorok, Manirok, Abarno, Park Hajaknai, ambulance of Park Hajaknai, Junjoto Chin warriors Sokomo, of the Kansata, Hambai, no Novochum, Tobanichi by Mayapolo, Tinigo Hanorok, Abono, Chini Sara to grow message tonight, Kanamo Painor of my top Kai, only died Jomo Palon Kai. Tipra Motha नायथौकै peacefully अरो बन खालायमाने अब मेसेज न रिजार्टि दा केन्द्र सरकारनि नलेजेबल हदिनि आन्दोलन नखौबो हामबाय सर रेल लामा बदा मथाक जाक दं रेल लामा मथाक जाकनाय खरं मसक जागा मथाक जांनाय रेल एमने जों ताबो सालायमाने हिंकै अरो मंगिया गामियो रेल लामा मथाक जाकनाय जों रेल डिपार्टमेन्टनि बरकनोबो इनफरमेसन होजाक DGP-नोबो इनफरमेसन होजाक जत जागानो कासुम जाकनाय Tamu, kobongna. Ini tuh 29 tarik, semua satu para.
Hathai Kotor. Orang sini itu kotor lagi na orang jeng lama kasu jaknai obostan dikelalaja. Apni bagi ang bises ke kobungan itu ini tidak berumur. Kamu sadar apa? Kalau sini ang bises ke kobungan so tidak boleh dog gandani jagawo jotono kelalaji gandani elakawo thanglaji gandani elako jara thangyaro Central Committee Agartala ba District Committee Agartala tongairo borokno bokong nago norok jara elaka thangyaro ngai kana pungni 5 tawono norok nongkhori oro phai 6 taw sapaina jat khlai nai norok phaidi jengor buriro kaham kai naithok kai jengor picketing khlainai peacefully babe jeng buriro khlainani obol jeng wan subjak tam gai resami tilei buriro na ang kabunan mo norok resami dong hangai resami tui phaidi janjani resami gari pano jeng flag rok tilei mano resami ti resami ni kok namani karon ganga hono sengthoma rally khlayo ba sengthoma picketing sinai ba sengthoma je babe 140 number rajani picking sengthoma bo je resami bai tuinai juddo khai juddo success khlaimani ha sek maro ha rakha khainar maro apno wan suguino haidi singbo rasbongsoba apni bagi jeng Chini Maharani no wan suguino sung resami no tuinai sung oro bon ni jagao sung asuglayana tai picketing kita khalalayana apni bagi Chini guri bukuk sono kobogo jara oro phainero hlangai resami tui phaidi hunai kobong naro ambai Likewise, in order to avoid all the serious circumstances, TTADC Chairman Jagadish Devarma requested everyone to maintain the strike with peace. Reported by Prabir from Champangnagar, Chini Khorang.